Assalamualaikum. Iyega waravves derako dimavi hataru handimas ganefa emme echevves giyak genda kannulibune hemwege miyadu mewleni alatta warugada koggen masbaanan daamwegen puratama atirimaccan as fanikole konela nagage midiyei fani jahafa kuda mahebbaanam wegen dire mahoga esarumen emme faseha beherani hemwegen yaru faniga masbaanan jeheni fanige kolon hama buli inna wara ekkon eteriya koppada batta mi metien mehara meti ready ga meri koba meti ganefa inge ti ganefa ama beenum wa saizu ga mahem meti ar mihiri demme beeni masta olene meharu migen ecche jahafa itaga bahuri handi mastan hemwegen ellam wegen meharu me oleninge meti eun olene bala handi masta ko meti ganefa inge meti ganefa miyadu iradu karavija anu devenige ijega diyahena miyada kunu deven ijega gang huri ha mahevves diyei dokadi miyada ku iradu karavija anu deven andimas ganuga terega huri emme bodu masinge migati warabbaru badakala inge itamme waru dekkiya miyadu Noshiga Riluga Rodiga Liduga Unna Navaru Iraq Jange Nukarani Medu Paraforia Badakanga handi mastan hama misora ekko miyad duwani kariya kon du question nuda handi mas kan oi gotan ena fahatum me mannani sargo firi mi haya mulani kari de tere alla leveto balam ge mule sewan nagando adi mi vihatana mahabberu na bodu hadi masige mi follow no ko ti horiha ko din follow ko like ku diccenge shukriya wara poda ti di magutu pala